to ko besibun ya ki media ki balayawan hakane ka janit na ka benta kane ka program ke barit ke bangidon hakane ka sini ka RBDSA ka de gawe na ki sport association ke balarim tam hakane ka dong ke jongi lastang ya ka hau menai November hau senam cija kendai sepak nyo kusau hayung jong i bak lapang hak ta kapor makin nongseng menengkong jong ka RBDSA ide i Dr. Didi lapang i barang sai makedo batki gerang ba nga hak ta kapor ngadang dei ubadang kena hadang rit kat prasnem i ngadang don ngayok bentalang maniadon lang hangta tang mendrei ngalarung kumuwei nagi founder ya kaneka Ribhoi district sport but hadin begalayat bun senam ni sayo ya kaneka jing itu kum kawai nagi district sport hak basdang iki ong ka Ribhoi sport association ngadu senam prapun ring layo pada ya ke kerteng Ribhoi district sport bat hadu mentah bat mentah haunu senam arpusau kaneka RBDSA kan sadap san pusnam bat mentah ngang don haka program banang penkre min senang nadu benai Oktober caneng bangin penkut hau Islam hajar arpusau ya kaneka golden jubilee celebration tinggal don ki jipun kre nak estimate baki babun ba ki gilaka ki babun ki items ki babun bat ya kaneka jipun kre nilainya hau menteri ke jongi bat kin penkre menta bangin salek jaga golden panjing arab dan bun bah ki item hangne kaya ka bangin sedang nadu benai Oktober namar ke ikda kun sedang Oktober kalong ba haki lagi benai ke pemerintah ngin habyo ia ke general council ngin yo chua ban pin scam ya ginong kit kam na kamatakan next term but ga donru ga komperkat jong ka RBDSA namar bakal adap san pusnam nila donru ke jingakut bangin pihak no ya kan ka RBDSA hakisan bakin dei sport association tende hak ji dei bakan ke jing pihak namar makadang don kaneka golden jubilee kilabun kit khot bakin ki club ki ong ba teng pendap cuaya kaneka jubilee den kata kata hadu mentangin 4 lak man pentrikam ya kaneka jing pihak ya ki sport association hapo jong district te kaneka program kebangidan mentah baru ngiyatip bakini ki referee ki badan hapo jong ka Ribhoi district kidei ki bala itu daka association jongi but hakismen kalau kaman cua laju kendok ia kene tang lada ka MFA ka kapha but mentala bun snam kene ka referee committee ka sulong stagnan dan bakhot dan bayu but kini ki referee ki badan menta kilong stagnan kisa aju mungkin lah bantu hakismen ki bamen cua ya ki referee ki dan kita ki kategori kita ki cut 5 cut 4 cut 3 cut 2 cut 1 hindai minta pat ya kini ka rukom khot ya kini ke referee kila khot hagi level mika kini ke jing sedang jong ke referee kini ke jing pendek jong ka All India Football Federation keba mengiri ngabut kita kalong kini ki fresh ki bedang rim thmai kin ngat ha ke level 8 ha level 8 but ka level 8 level 7 but ka level 8 level 7 but ka level 6 kita gedang ha ke state level kibala light pada nak level kibala poin sak level 5 kila menelong ke national referee tak di sai ba te kibala tes sejorong tengi hapo jong district hadu mentahi ngadu bastan ya RBDSA ngin pat don ki referee kibala poin hakan national ngidang sa tang hapo jong state back wan hapo ka state ru ngidang dina ba kenapa kata kami ke jong organize ini ya kaneka course kebanadu kaneka country trip nila penlong hangnya dihar bakakut mentah kesini bang nilayo lu ya kajing hikai ke babyang bah u instructor ba u balapa daga All India Football Federation lang ba ke MFA bar ke MFA ka sa ini bangin pendap hapo saus ni bar hapo gini saus ni nilayo sisa kajing mentoy ko kraw ba bar une u instructor u Joy Chandra Singh udah ba nam Manipur ula ai ni hikai ke babyang bayang ni bar kini ki kena ke bawan mentah hang ni mentah kesini kita lawan hak ni ka program ke jongi kidon ki bangat hak upgradation kidon ki fresh upgradation dan way cak level 6 but kidon hak level 7 kidon lanjut
The rest kide ki level 8 kamamot kide ki fresh. Kini ki level 8 lagi pas kinlong ki referee ki bang ni hapok state ni laban penonton. Kila lagi bit kila ban yo ban kiru. Kade bandan man laga senam kajing pendek ia kini ki kurs kenang ba kini ki referee ki badan hak level ba fair kila ban ki naga senam caga senam. Nilade ke por ba kari bhoju state kade bandan mendai tangha ka state mendai lade ban poi hadu ke national level. Ngada kala poi ke national level mana ban tip ladang nila ban lebe kila ban poi ru cak international level. Kata ka ia ka por kan sayalam mengingi scam lang ba kajing telang yang di klub barok bedan hapok jong ka RBDSA hadu minta ka RBDSA badan ki klub ki bala affiliate bad ka RBDSA ki dan Chispa Art Santeli bad kini ki Chispa Art Santeli ki penlong ya ka RBDSA bad hakane kata yo ban ni sesong ya ka football committee nilai yakut ru bangin penlong biang ya ka lig ka riboy lig kami ka lig ka bang ju peniat minta la license menter nadu ka tem ka bang ngabat manga kumu presiden nilala bandron ya kani kalik man la senam bad day ki bajok hangni kilik ki yo kan lek cak MSL ti mata senam ni kade ka klub nang ni na po jentru ka Thailand Sport Club ka bala yo rung hindrai kam la ban poi cak thong dan te ngindu mesin menyanyi scam bah ka senam ka ban sawan hadin bangilala ban kondok ya kani ka riboy lig isami ki tim ki bakam tibet Iran artli minta ki kategori hakini ki lig ki jongi kawai kede super league badan kang prat league tim bat kawai kede ki general league hakini ki lig beladap ki super league itu ki lig ki tim ki badina poin pelan ki abhiar siakane ki general league ki tim bade ki bayo top hakini ka general league ki artli bat ki hiar artli kata kede ke company hak jongi hapo jong ka RBDSA dengan ai kublai yang ka ya buat chal sakni kesni ubalolong ku mucib gas bengikot berulong samla rangba jong kadong ubaju ai berberbat dia ban ni ke telang bat ke jingwan jong uru kala pensengai jong ni jingwan jong ki official jong ni nang ta ke jingwan jong ni ke referee hakane ke di kibawan training ki po hedu live pun jong won kade kesini menengkong bat menang padiyo kumne kiwan sipo katsan ngot lane nyongot de minta te kilawan hadu live pun jong won bat sangut kiri kintai bangis kan balang ba kan ke program ka bang penilai minta kesnam minang la ban stay ya ki non penilai football ki betibet nama kala dia ke juk ke betmai ka bang tahi angna kaliang jong albisi ang da sibun ki jitmo kawai ke ke bibilik hagi grassroots level ka ba mentaru gatu ka bibilik kala sukut kumtu nak MFA kala ha tingla persiang hindi kala kut kumtu tingde gini ki grassroots unta gidon mat kidon ki coach hagi grassroots haki dong baper hak dong jongi bagini ki grassroots ki stay si saya ki hana ilakai tende banong ina ka RBDSA bangin pendok ya bukum kini ke citomha ka fon ngiran kam bantung ki ko cunang kam te ke cengiyo menta ki bala thung do DSO begini ki harap menta sek level go cepo ontong ina ka RBDSA bangin pendok lut iya kini baru mirang citomha ne ko kit kini ki license di mo ki license di ki ong ya kene ru kan sam tes nem lade ban le Muslim peladon gini persang digdan belaya kiki lawan tam hindai kampat kut ketu te nang yang scam ban nang ni sekmat min saya keren buat udi soru bagi rap dan ini bangin pendap ya kan ka license di ru kenang baki laban nang pendap nang ni sekmat